Pugin zahi ama hi meeting ding zi a bui zemin hong lu thei nai lo hi hong lu thei pha na hong lu na ai jong de chu welcome hi mai tin ki pau me ana ki pat tau ten masa penen dam na api wa tu ni hla pha na virtual war jong le lam kai jam ta lam kai te ni to perspective chom chom la issue chom chom ma discussion nei khom ki thei dinga pha 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 api wa masa penen pathin ka thang ba ene he ban le chua professor P Hang Sing ama hi cookie in PA pachong hi in zoting le cookie in P structure thuang aman in sei chit pi di in sei pi di hintin aban le pu thanglun Hang Sing ama hi le cookie in PA cookie in PA sama advisor hi in amani akona tu ni la pha na hi nammi pi ten i het no mi do no mo issue za chom choma perspective za chom chom idea za chom chom insight shareable pi hon din tin nani hona bridge ka hen le mo sir bridge hi nang ni na first time on hi mai the hi bridge function dan nong ne het team be hon lo mai the hin ai jong le ichilang chun ha chi pung ka ting ola jong ne ne tho hon di in ting le i chanam khat long chu invitation a ko na chu ne het on ta ding ka kin ne men it's an available nang ni chu ka ki pa thu khain phungen bridge tha khelin ama sa pena phat ei la pi diwin professor pu aman ei se pi diwa ka dei chile kumni thing di chet hi gal in ei tawin igen theizuwin I thiu to imanu to movement in panovin gal hong ke pana kon hen them khat history en ga anung kinung chile 1960 langa chu cookie state demand hi ke ne telam kaina noya memorandum jong na pi wetan aban en KSDC hom ki nen KSDC state in demand ki no 1960 apan in hong ke panowen aban en KSDC ten en bol ki nowen aban en SO on TC en bol ki nowen tu agal hin ne wa hele MLA hon UT en phong do win separate administration aile chi hi professor punai se pi diwa ka dei chu ichi masanga 1960 khangla ya pana in a ball ho chu continue I ball ham ai lo wa aile cho chu I pai mang pe wa aphat dung zu ya atha tha ta I ball ham ti in se pi untin aban le hiji to in se mat pi diwa ka dei chu le kum ni thing de ta ni gen thei naw I thi man naw hi chan gei ha sat na relief ke ma mi zat I mam mi zat I thi witam chan ge ya igen thei wa necessity e ta ne ho a ding ai jing jong le kumni a thin ding ki san ge ya yong government of India home ministry in e don sa be lo to bangin o men ichi hi EPG pen internet am ti to in sei tha pe lo san tia pu professor pu P Hang Sing kan do ai ki ba me bridge and hitabang platform kan en go no ba lam kai ho adia utang nu le ke ni confidential lam kai to ke be se rang kon ka to ho zo si mi u sin he ni in la alam pi ai on tu chung boy na yan lang ai lo le es o yong le e cha lam kai ho I cha na pha ta wam I lung agel wam ti hi mi pi hin ki he zi lo a hi CSO ho jing yong chu hello tam zo ti hu bi brief se ni ta bang mi pi le lam kai ho thil bol ne ki ka ki za ma tu na trading platform ba nei bu ne ma sa pe ni me chu ma ki pa thu kan se na ma dinga thil pha ka adi di a mi pi mass awareness dinga thil phata ka na go no hi ji in on record na no chu ma ki pa thu kan se tua question pen so hi ale which is state demand ai lo wale dinga some form of autonomy ya in a two with park sort pe tan ho hin that chuma to in say banga to in the form of memorandum to we han lang le pachum sa pi de tan government ko ma ki sep lu the ai le cho hi tu ni ko chan gain ma cha reaction on pon ma cha government na ko na response ma cha na ki ha kapon to ki le hi cha progress ni ho khan to e le
su group hoin government ta ke ho na wa agreement khat ani chu some form of autonomy om sai yong le su hin ki ding ti ta wang ka ong ke ho na chu tu chan ya he thi ding response center government a ko na response imu thi che he ngale ga si thi kha che hi le e ho in ngai sa wa ho sa wa government ko ma chu atuma ke ho le ke ho ke wai pu ta ni ti longel si pi lut ba mo chu yon nong to follow up lo ji yong hin tin chom le government in long thu pi be again me ke mo pon ai le richa ga si te ka chu pe ham ti ai le ken tu chan ye ga mu do thi dinga mu ka gel kha che le chi demand i bol ho hi lam kai hoin angai ji ti het ji oba chu abol le ngi ti pe ham ti ai le I chen ho hi all in new win government done ai lo wa ai le administrative administrative area arrangement ham ai lo le forest act ham ai lo le chum chum hin igam ho hi e hol pui pa khanga I het bang wa ke vai pu a ai lo le pui pa khanga ko na I ke vai hom ne ho hi GP the do ding din mun chule igami ko te ho jong e ho ko na I ke la mang pe the do din mun ho hi ana mu ye wa 1960s lai pe a ko na chu che de man he no ma hin ten gin cha dollar a hin tu ni ho chan ge ai vet na le chen memorandum mizanam khari submit wa wa hi mi pi to lam kai ho ke ka hi consultation hi ham lo ham ti hi question ball thi ka min a je chu lam kai hon aphai ti han nang nam pia ding in aphat na chu he wan lang yong le mi pi hin a he na ngai mi pi a hi awareness kan om ngai jin chu le mi pi hin chuang hi a ngai chu tai bol wa ko hi bolu ti ki ti ka hi mi pi mandate khat ai lo le mi pi hi a het lo ta wa yong le het sa ngai in ta ge lin ye chun response om lo chu jong le anung thu ma thu ki se ji lo ne hi e hon follow up I bol lo ji u jong hin tin chu le mi pi a ko na I chan ge a ngai am ti tu ni ko chan ge gal in to wa din mun ha sa ta din mun I hun wa ngo hin ke mu dan hin mi pi hin ni ti he ngai ha ngai lom ti he na we la sam he na lain ka ge lin ke ho hi bridge stand lam ka o lungel en gun to ba ngai hi public awareness khat wang hi bol ngai in ka se ai chu mi pi movement ai lo wa public movement ai lo wa le chun atam jong ki lo ai ya chu lam kai khalen in lobby ka bola memorandum ka submit na chu government of India chun ya ge lingin gin cha om be se pon ye chu ehon MP khat jong kinen jo lo din mun ai chun ai la ami ta ki chu CSN chun chi he ngai cha hi ya hung ki pat no wa en demand tiung le chun chi tiang no wang chun alam pi khat um thei ham chi chu kata sane ye chun government a kona response ong jing ha sak na thil tam pi omen eho chunga eho imin lo public movement ai lo le mi pi movement a hi lo chi yong chu khat ni tin chu le ichen khom pi ho Manipur sunga se din chun ichen khom pi ho namdang ho ki ti mai han lang la amo hin hitabang khat siam do na jing oppose bol liu het sa hi ya chu government din muna chi ki ko ya he le ei chu government ki hi sa le chun ko yo se chu kala ding ham e ho ni thum pau yo chu some form of autonomy ki thum athum pau hi phalpi dam ai lo wa le opposing demand ho ne chu me le ten athum long opposing to your interest hi na gon athum ho oppose to your demand hi hitabang din mona chu hoi pen chu kala ding ham ki government decision maker ho chun again lo wi thi lo hi ji a chu e ho in very reasonable valid reason ho chu pateza PMI jim demand mai lo ai le ga thum mai memorandum ga submit mai chun hachum dingin again be se po tele tu chung din munin ki hung long hen lang le tu chunga separate administration dei pi ti hi gala tol din mun chu e ho imphal sum chu Manipur state hi wai le chun imphal chu access ball ngai capital access ki ball thei talo ki chu
agam sunga ichian wanga chu agam sung ni lo ta bang khat din mun hi chan khaw hi a chu EMLA ho bin separate administration ya chu ain sei ain min pha pat no hi ahin keng cha al sama ka mu khat ki chi pi ham ti ha le MLA ho chu hon hi nge thu ong boya ko na chu democratic dan dung zu ya chu ki ti mai le ilhen do ho i ho representative dinga Amy representative hi yong constituency representative dinga ilhen do ho chu lam khana si dinga chu alam kai hi ama hon mi pi gen te ha sat no ho chu ama ho chu happy ending chu represent able to do chu hi ale separate administration chu MLA ho we asay ging pano hi ta le chu aban no hi na to di ti yo ai le tu chan ge ya chu toy mo na thu hi pon tin tu chan ge ya ki mu che le MLA ho hin abana follow up action ai lo ala speed work ho abo lo nam ti ding hi position ball the ding no me jiwang hi apat do hi ta ai le chu somewhere alun na ding khat chu ei lu no ngai ye Sir, nipin lo please, amo 1 minute, 1 minute, sir, please. Thêm khắc sir na hung này dẹp tiếng hầm audio chu lu valen na sir. Thêm khắc part tam ta kim miss in. MLA ho hin kita thei tai Thank you, kizat ta sir. MLA ho hin athu chu apat nga lo hi a le chun aban yong hi hin follow up le de umai hi sia ding han chu public meeting yong ne ngai jin chu le CSO ho de yong akiza amat jing ngai jin chu le MLA chan pi ho nam dang ho kiti mai hen lang le ai mun dang a MLA chan pi ho chu aki ho mat jing ngai jin tu tiang le su group ho to yong in consultation a hi jing ngai jin chi ho hi follow up action hi rasam ka sa en mi pi hin MLA ho hi ko khom thu a tu chan ya hi ato so na china sei di chi na bo li ti phat in da ge pon ke ge hi ale amo hi masanga pang diu tiang le pha ti ho chu mi pi to zamat na ti da cha ban ai chal liu yin ama ho lam kai lo ji o ki ti mai han lang le cái mùa đana cho chị chuỗi hiện chị hin coordination hi tham khát là sam dẹp ham nghĩa là vài coordination là sam dẹp ham thì cảm mũi thì thil ball ho isi ho hi vet na le chen atam zo hi ni ja reaction bo hi thil khat hong tiang la bo chen yong pa wa incident i man cha lo tiang la chen i thip ki ji hi ti mai awang chu separate admission separate administration katipo 371 CM yong chu akinok to now so kai hen yong le yong chu nyot ting le hong ki cancel the jing din mon hi ya hi ba bridge one ka se hin de Ekipa me professor pu. Achai na adnen sei dan chu nang ma vet dana chu tilbolo movement ong hi situation based to bang mai political will lo pham khat hom ting le reaction ki bol ji to bang mai ti dan hen zo ting le kam I'll come back to you tun abanen kuki in pi Assam advisor punang nei CP diu chu as an observer Assam nam mi teong tam ta hen chu ting le lam kai khat hi na outside Manipura lam kai khat hi na Manipura na nam mi ten atu ho ai lo le movement a chi pi dan ho gal a bol dan again the dan ho hi na het su ke ding hi in ki vai hom dan ho zong abona na het su ke ding hi in cha he nang man pi ngai dan ne ya movement ki bol dan ho a hi nang man namu dan nei si pi on ti he sir Bagi pae sing le masapenin the bridge kiti nen gondo wa platform khat ta le langa siang che nen non ho ku cha te ga ko khom na ding platform nen sim do wa ting le ke ho sam ga ma ku cha te hlom cha hi jong le ba nang hon jong che la ya jaw danga ba nen bo le ko ki pa
hele tu hoi ke tu ngai mo nga hin sa le sanga i madon chi a ko sa yang pa chu nam chi da nei thei pon ka sa le sang thu le lai ki jop ma na ba ke tu di hui thil pai mo ta khat bang chu a hin tu na tu lam kai pun ka sei danga in ta la pi manapura ku ki cha te gen the na pa ma ho hin iti view ka na jigan ti chu hong hin tin iti ite thil hong hlung hi pulo hello ba Imphal Valley a ku ki te chunga man tha na hong hlung kitile ti ding chu hin he chung hi hitilom loma dan khat ka ho in asom soma ha hla yang na ding thu lo a thu ho hi ST a thum ji wa e hon je tu oppose bol rally a bol ba counter rally ki bola ni ho hat thu hin chu ki chai le ki chai yang ding hin e la da na i ati lo in chu da pi chu hin hal yang on ti ke thu ta i ge la hi ji sit got na tol dol tong pola ki ti banga a bol sa he umai dam a mei te he man cha apang mai sot tole apang a government pum aya mi man cha chu di bam ti chu gel thei khop se chu hen a ji chu cha te ho chen na indian government no ya the majority ho thungbul songbul ho ti taw the majority ho hen tribal ho te nga hele ho dang ti ho hi sa lo dang su chimit ding ti hi bu thing policy ha nei hi chun thing manipur thing langgam che bet le e ho chu single out bola most vulnerable dana che muji wa chu ita hi e bola ba mo cheng mo a sa ding e ti wam ti chu kiel dan che e le tua separate administration ga thum le ke gel dan ta wang chu e bol si ho koma separate administration gi thum ta bang chu hin jong le i chen now wa majority ho mei te ho to e ka wa chen khom thelo na ong hlun pha na chu gelding khana chu separate administration chu i thum lo le bolding dang chu lo ta bang khana chu mai ai le cha hin manipura hi ti to banga boy na hong so phat hin mundang danga manipur pam lama ku ki cha te dinga ang tu mai mo ta khat chu hong hin chen khom pi hon jong Facebook comment ho thema manipur thil su to bang lama yong hi su de hi ti chun gi na to bang ai pi pi yang ni ai bang chu lam manipur langa chu pathin pan pi na jala majority hon jong ade bang ta wa ai tham thelo pha na wa chu oi lai ham ki ka tu na oi jong pathinin a khuna ai da lo wa gidang ta thil gidang so na hong phat chun chen khom pi nam dang hon jong ei mu sin naw chu hong leo do la ku ki ti te nga hele manipur lam khu min a vet he manipur langa hi no hu ha no wa no hu mi te wa hele Nagaland lam Assam Meghalaya lam ari nga dong mai ha hong nom do men mit ha hong nom do men nên langa khu ihung manipur langa ihung zum te wa hele min sin na hong te nga hele lamain cái ho dong cái zum sẽ gì vậy này ya chu adi a narco terrorist ya e ko na ho dong za san thu chu ke ho ke
Manipur pam lama mi ho aji chu Manipur langa ko na cho hin po do chu ti tabang kham na the chil ho lo ho hin po do chu Manipur mi chun amin sit pi te pon koi man a hebon in la gaw ti lam Assam langa hoi lai ham Meghalaya la dunga hong ki mat te nga hele amin ho hong ki sei te nga hele imi sa hong hi ye jun ke hon nong mai mo na satan ka tu ben a hele che hi i ti bola te su tang ding ham tu ma sang ying long chun Manipur ko na Churachandpur district ko na hong di hon tabang hen po be ti ju allegation hong men en la amin ho wang hen ta lang ho tu ma sang cha chu hen le zo thu ki sim thu atam la ke ta po i chung ba zo thu ong ki sim tam be se ta yi hen thil zo se yong he ta san ha satan ya chu hitilam pang ho min narco terrorist 80 wa ke hi po ve 80 wa ai wa nga chu ek sonwa i naw ham chu i naw da na chu e hol e hon ki phun do yeng hi je chu te ge la hi le i ti bol wa i te lam pang nun la khan ho yong he ti te bang kham na the pole ho a he ki pan da the hen lang cho i cho ha kun ki kang se hen lang theng se ki the le ka le ding dan cho heจะลูกปุเล่ปันสร้างจนอากิปานะทุกภาปุเล่เลยอันกิปังจะระวังจุกูกินน้ำมีดึงไงยงเตียงมีเวดดึงไงยงปะเทนเวดดึงไงยงจุลงใช้ตาจุกเหดึงด่านใจไอ้เลยตัวบ่อยนะห้องมากวนเห็นอันมันปูล้ำเสจุอาเกนเทตปนอาสามนาเกเลนล้ำหัวกูกินปีดังเดลฮีล้ำเฮียเมฆาลายาการนาตกาก็ยกสิอย่างจุนกิเกนเทปีนสมัยดงอินปันอิละโคมุนสมัยดงวินกิเสพโคมันหอยไล่หามามุนขัดเสียงให้ตลอดมุนโจมเห็นกิทอดมุนขัดตามตาทอดลงเทโลที่ตะบังขัดจุนกิหอยงกูกินปีตูมาสังอาบ่อยหงกิปัตตีละกูน่าจูสมดงเอากิมาถ่ายไอ้บางกิหอดึงกิหอมันจะดึงเทโลก็โดนดอกจะสมจูหอยไล่หามาจูบ่อยนั่นละมาบ่อยนั่นมุนจูกิทอดยังจะเห็นนี่ตาจูมันปูล้ำจูกูกี้ population เนี่ยคิดที่มันปูล้ำมาให้กูกี้ population เนี่ย concentrated ด้านจะเห็นยาจูล้ำมาคู่อิมิดโดบ่าให้เลยมุนเจ้าจะกูจะเตยงให้กิมิโดดึงมินยงไอ้จ้าบอกดึงไอ้ตีจูกิเกล่าปันเอล่าเนี่ยเทจะน่าบังจูกิลาจะเห็นแล้วบอลเทเรียนพิตาจูกินไอ้ปนบอลเทดังกินไอ้ปนที่ตรงเลยบอลเทจันอีปันเนี่ยเทจะน่าจูจิเลโลเห็นลังสุดเลยท้ายตรงที่ตรงเลยปันเทจะน่าจูอันนี้กิปังจูเห็นจนอีที่เกลดึงhamมันปุลังอาปีหอนเกลดึงham hello organizationเป็นเนี่ยเกลดึงhamจะอิมินสิทธิ์น่าโลปเลอาปนาอันนึงนึงมีกิมัดสามินโฮเทลดิ้งเห็นนังอินบาราหยงเลยเรนโฮเอ็นโลจันเบียมีในพาโอเฮที่อบุลลามากุนาพัดเกจะอีกสุดดีว่าบางที่ลงไอโคให้จะเห็นยาจูตัวseparate administration จงเฮมันปูรุงเสียบ่จะเห็น separate administration นี่เลยมันปูรุงที่ไหนยังไงมันปูปามลมากี่หัวจนเนี่ยดีให้ดีคนยังเลย separate administration อ่ะจุดโลดน้ำขัดบางตัวหัวมาให้เลยมันปูปามลมากี่หัวอย่างจู่เรียนมันก็ตุ่มดึงให้ที่ป้าจาลาจู่นั่นน่ะให้กี่ปังดีก็จู่ที่จะให้
จะบ่อยนะทุดอละฮีseparate administration hi lo thailo ba ai lo ba ai yong le ai thailo to bang khana chu idin mun hi hum do ai ta cha separate administration imu ding dan ho hi ba ge la he chu le la a jo ba doctor pu nga sei ba nga chu hoi lai hi akidi lo ba hoi lai hi mistake hi ham na sa yong chu ki lo dan chun aumen ke gel do la ya hele che manipura separate administration ki se yong lo thailo ba majority by home government by po to ichen home thei ta lo ji ba chu isei di ba chu isei chu hi yeng hen ai ba nga chu cha ku ki politics mo nga sei dinga chu che separate administration hen ku ki politics se fulfill zo lo ding chu hi hen ya chu che chung lam chu ki sei di pun tin yong le separate administration hi te nga hi le me te ten agamo 700 square miles marger abolo ba tu a anung la do thelo dan ba e hon ko khat ku ki gam thu chu in sei nom te ngo wa te ki kam na diu hi dam ti yong chu gel lo the he pon ja ke ho asama ku cha te wang hen ki ne naw le che ka vet pe na chu man pu langa I pi na bolum che ka vet pe na chu hen langa chu nong zu mo wa ai le ke ho yo min ei noi si langa chu nong at wa he le karbeng long ai ja lai NC hills di ma ha sa wa he ja Nagaland ai ja oi lai ai ja chu Tripura jing jong Tripura jing in jong man pu lang kho a de man pu langa idin mun ho dung ju ja langa jong he reaction he pe ja langa kho ja ta mi hum do te wa he le langa ho jong he min en ja pol di bo ti da bang din mun chu pa ma ho ka din mun he ti ba chu me yang tin thu dang au ma he le olen se ki ta tin he boy nge na chung pam lama ko na ke ho view tin hi nge ki pa me pu tu pi pe na chu langa he ki mai an le langa on chu ki mai an he ji chun langa min za chum amin CCI ko na ka wa e hon proof ip pi jeng we chi ho e hok sunga ki su tu mu te chu tile langa asam langa ku ki cha te jong amila ka ha zo di we he ti he hin tu abana pu royal professional royal ACP diwa ka dei chu cooking pi structure thu isei ma sangan zo a isu pen chu tham khat voice song chu clear jab lo ji in tam ta ong akimis in ye chen chom chakhat na chi chu a question nong chin repeat ki ning ka ting ji chu lung se ten chom chakhat en nei sei pi ki non long aban ting le next question a ilu pai rian ten 1960 a kene lam kaina no ya cookie state demand memorandum in a piwin abanen KSDC ten continue ki novin abanen SOO hon TC en bol ki novin abanen tu a he gal hin newa hele MLA ho mi som hon SA declare hen bol ki novin cho chu killing a henam ai lo wa hele situation dung zu ya phat dung zu ya hi atha e bol ham ai lo ai le masang pe a separate state kan lo le thelo ding hi ti a lam kai ma sa hon ana chi pi pau hin zo pe ham ai lo ai le tua hi chi ho chi pai do wa tha e bol ham sar unmute ki bol lo invent sei kit mai in ka tin ki chi dom dam ko dio che ki chi tai 1960s maybe even earlier yung song hi mai thei in din ki ho separate administration lo ki wai pu na tuma ka gam sung ki wai pu ding dia memorandum in submit hi achom pi hi der tan
tu chân ye yung public domain na ihet lo organization izat ham khat chun akala thu boi lai hian lang boi lo lai yung na samit noi hi ngai le tu chunga pen cho hi ai le tu ong boi jo phat na MLA hovin separate administration hi lo wa hi le ki ho administrative headquarter ki mai le capital state capital Imphal chu access thei ta lo ji uchun there is no other way out a separate administration chu nei pi lo le kala wa governance chu thei ta poi thei ta lo ding hi ti ya chu ana se ji chu al latest year lam le this yakin observation ka pi chu hi le memorandum ipg vin LOI kiba atuma autonomy some form of autonomy chu thumloi yok mintin LOI le union territory thumloi LO le 6 schedule thumloi ta chu chuma memorandum chum ano mintin ain la observation chu hi le hi ki bol ho jo shi chu alam kai anabol ho anapi pu ho hin kachen nau gam hi kyo le kyo kaki administer lo wa kyon kaki bai home lo wai le chun kachian zo lo di din mon amu je wa chu anabol lo hin thil pata che hin en ne cha la sam ki mu kha che le follow up ji pun chuban le MIP involvement hi tu chan ge na ki mu pon tu jeng in jong MIP involvement hi lo ta bang hi ai ji chu lam kai ma son jong memorandum da submit jiwin aban amol long anadon ji po chule MIP hi IPZA hi tabang some form of autonomy lo le separate administration chu ngai jam ngai lo ham ti MIP yong kise pi lo chule MIP yong hin angai long hebe se lo din muna hi u mo hin tu chan ya he chi din mun ji hi jin na lai re le ka ga et be cho hi le EMLA ho hin angai mong hi ti cho he je wa chu separate administration hi lo le thei po ya chu ana se yo hin sei bona sei tau hi ai le hon ku kilam kai dinga chu isot do hi han lang yong le democracy a dinga chu elected member ho chu voice nei zo ma hin CSO lam kai ai lo wa le su group ma lam kai ho sanga chu elected representative ho chun democratic form of governance a chumon tu nei ma thanei ma hi ji chun spearhead a ball nga lo hi le chun ipitinga hi follow up a ball om ti ka question long chun follow up expectation cho hi le ain follow up diu mi pi yong convince a ball lingo hiti eta hi chan ye pata we tia hi a phat sia hi CS olam kai ka po lo la su group o ka po close ta hi coordination kan din hin to a hi ven ai le ho hin MLA ho zo hi ko le wa chinen sei lo le chinen ball lo le ti zo hin omin other way round no hi na mo zo spearhead hi diu afrana pang diu adang ho in support i ball you ham you to opinion to kain pi thai ki pa me pu rel